Арабаңыздар, қыдырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Мен Билген Разақов аттуу циклдык көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн студиябызга Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын эмгек сиңирген кызматкери, ал адам менен бир эмес биринчи жолу көрүшкөн Каримахун Рузахунов агай келип отурат. Каримахун ага, студиябызга кош келипсиз дагы бир жолу. Биз атаң өлсө да атаңды көргөн өлбөсүн деген кыргызда жакшы кеп бар. Бул улуу муундун эмгектерин айтып отуруу сөзсүз түрдө бизге окшогон бизден кийинки муундарга керектүү кеп, момоктуу ой болот деген ишеничте биздин көрсөтүүбүздү баштасак. Сиз Исхак Разаков менен кандайча көрүшүп, кандайча мамиле түзүп калдыңыз эле? Исхак Разаков менен менин атам дос болгон. Менин атам Розахун Кашкары деп коет, атам ашпаз болгон. 1930-жылдан бери шу жерде ашпаздык болуп, ушунда таанышкан булар. Мен Исхак Разаковну биринчи жолу көрүшүм Түйө жайлоо деген жай бар бизде. Шун келсем, ойга келсем, энемден сурадым, атам кайда десем, Разаков, Исхак Разаков келген Түйө жайлоодо жерде чай овкат кылып жатат. Кийин чыгып келдик, мындай охрана жок. Сен бир марлыдан кылган бир помещениеде атам казан туда судалары бар. Үйөрдө юрту турат, бүйөрдө палата турат. Бир 40-50 метр булак бар. Шу булактан суу алып келебиз, чай кайнаткан. Шунда кийин Разаков келген экен. Шурда Разаков биринчи раз көрүшүм. Келип мындай сурашканыбыз жок. Бир 30-40 метр расстояние. Кийин шунда Разаков биринчи секретарь райком партии Лелякский Мадумаров, Ошу обком партиясы Абдугулов, Ошу комсомолу Сакыбаев, Адыш Сакыбаев деген жигиттер болгон. Жана Разаков, Разаковдун бир досту Базарбаев деген киши бар эди. Бул Жалал-Абад областта область полком болуп иштеген. Базарбаев деген. Шурда шу мен атамга суу алып берем, утун кылам, учагы атам овкат кылды. Ошондо канча жашта элеңиз сиз? 19 жашта. 19 жашта боласыз. Кийин бир аял бар эди, урус аял. Атам эмне овкат кылса, шу овкатты пробовать кылат. Шу машинада Исхак Разаков келди. Кийин анчадан кийин Мадумаров келип айтты. Охната Разаков, Исхак Разаков сиздин повар, ашпаз келсин деп чакырып жатат. Шунда атам айтты, жолдош Мадумаров, мен карадым, менде жок деди, Разаков чакырып жатат, жүрүң деди. Кийин атам халатларны, шапкаларны кийип барды, отуруп, берди, только кандай сөз иштелбейт. Кийин баргандан кийин Разаков менен сурашып, кандай кийин Исхак Разакович, мана сен журтуңга келдиң, мана кара, дыба менен эл өсөт, жамгыр менен ут өсөт, журтуңга кеп тур, бул сен тугулган жайың. Кийин ошондо атам менен создошкандан кийин охната кандай вопросуңуз бар дегенде атам айткан, партийный контроль Испаевка менден чоң салам деп коюң, Госпланга Диханбаев салам деп коюң дегенде, Абдугулов кийин орундан туруп айткан, сен какой-то повар, аппарат ЦКга привет салам берип жүрөсүң дегенде, Исхак Разаков айткан экен, садись, сен 50 шут кыла алмай экенсиң, 50 сен слушаться кыла албай экенсиң, 50 айткан сөзүңө сен карамай дегенде, атам айткан, Исхак Разаков, пролетарский менен Исфанын жолу абдан жаман. Шул желиге кишилер болот, авария. Шу жолу окшотуп берсеңиз дегенде, Исхак Разаков айткан экен,
Ахынака 150 жыл қылып берем деген екен. Қазіргі жол пролетарский свана шу Разақов Сақразақовқа берген жол. Сіздің атаңыздың сунушу менен, Атам сұраған бұндан. Bu yerda Abdugul o'tirgan, bu yerda Perusiga obkom partiya, bu yerda Komsomol Sakibayev o'qigan, Bozorbayev o'tirgan, bular shunday kulib shunday ekan. Keyin otamga shuni olib qo'ying dedilar. Aroqni. Otam aytadi, men qaradim, namoz o'qiyman. Bu nima bo'ladi desa, Isoq Razaqov aytgan, "Oxnaka, narigi dunyoda aytasiz, birinchi sekretar CK bilan ichib qo'ydim" dedi. Ошентип жооп бересиз. Isoq Razaqovni otam abdan уважать qilardi. Bir kishi ham уважать qilardi. Yana bir yo'li aytdi, otam qarib qolgan edi, 80dan oshib 90ga borgan. 90 edi. Isoq Razaqov otamni Bishkekka chaqirgan ekan, Frunzega. Men bu yerda o'qib yuraman, 2-kursda. Keyin bular uchrashganda zam председатель Совет министри Mambatali Moldoxun Isoq Razaqov keyin otam shu kabinetga kirgan ekan. Isoq Razaqov. Keyin shunda Isoq Razaqov aytgan ekan, "Oxnata, bizga power kerak. Keling Bishkekka, kvartira beramiz, katta bir cho'ng restoranni beramiz, butun powerligini" deganda o'tirganda shunda otam aytgan ekan, Isoq Razaqov, "Men seni abdan yaxshi bilaman. Sen meni ham yaxshi bilasan. Oxnaka, men Tojikistonda bo'ldim, O'zbekistonda bo'ldim, men bilaman kuxnilarni. Sizni kuxningiz совсем другой." Deganda otam aytgan ekanlar, "Isoq Razaqovich, menga hech nima keragi yo'q. Men inostranisman. Men ishlolmayman. Senga so'z bo'ladi." "Yo'q, Isoq Razaqov, men shu Laylakda ishdim, qachon kel desangda kelib ovqat qilib beraman. Men inostranis, senga bo'lmaydi. CKda ishlagan kishiga inostranis power bu to'g'ri kelmaydi" deganda shu otam turgan, Mambatali Moldoxun turganda Mambatali aytgan ekan, "Qaraysiz qanday kadrlar bor." Ko'p kishilar menga savol bergan. Nimaga men buni aytdim? Menga savol beruvchida, "Sen otang shunday power bo'lib, Razaqov bilan yaxshi bo'lib, nima uchun kvartira so'ramagan, mashina so'ramagan va jumushga bir ayilda Bishkekka" deganda otam, "Men bularga mana hozir baldar ko'rsatib aytadi." Shu otam aytgan, "Men inostranisman. Menga to'g'ri kelmaydi. Seni avtoritetingni men cho'qotmayman." Ko'p kishilar menga shu vaqt bergan. Атаңыз менен Исоқ Разақович қанша жаштарында кезігіп атат, жолығып атат? Бұл Исоқ Разақов жаш вақытта кезіккен. Ана шу Самарқанға оқушқа барған вақытта, кеткен вақытта шындай учурашқан. Онда ошондо жаш кезинде экен да? Жаш вақытта да вақытта. Разақовду эстегендердин бардыгы бул кишинин адамдык өзгөчөлүгүн, адамды бөлбөй
илимпоз менен илимпоздой, жаш бала менен жаш баладай, кызматкер менен кызматкердей сүйлөшкөн экен да. Анан мисалы атаңыз ал киши жөнүндө эмнелерди айтып берчү эле сизге? Endi bu kişi bilasizmi, İshak Razakov bunu aytib bolbayt, жазып болбойт. Бұл Allah'dan, Xudodan bergen bir insandı. Bunda bu kişi de Allah Teala bergen bu kişi. Bu kişi sadda, şimdi ilimli, danışman, көп нәрсеге түшүнгөн bu kişinin de aytıp, bilmiyorum, художниклерим ne жаза албайт bu kişi. Bu kişiye bir Allah Teala bergen. Мындай сөз бар экен да, узбекский сын кыргызского народа дегенчи. Бул ушундай сөзгө жетиш үчүн демек эки элге тең ушунчалык эмгек сиңип жан дүйнөсүнө кириш керек экен да. Нечинчи эле айта албайм, филармонияга узбектер келди. Keyin Razaqov'un bir neçe yılligini ispravlatgandik. Keyin şunda bir Uzbekni представители boy Uzbekistan kelgan kishi shunda aytdi. O'zbekistonda Qirg'iz bormi so'raganda biz aytamiz Razaqov deydi. Qirg'izistonda o'zbek bormi desa, buni aytamiz Razaqov deb shu yerda vыступать qilgan. Shu kishi shunday vыступать qildi. Kishilar xursand bo'lib, mana shunday dedi. Endi bu kishi O'zbekistonda Andijon oblast, Farg'ona oblast, Namangan butun obkomda ishlaganlar bu kishini qo'lida ishlaganlar Razaqov. Ishaq Razaqov shunday professorda kishi ekan, otamga 2 shokolad beribdi. 2 shokolad bersa, otam enem qopqilamdi bo'lga cho'ntagiga soldi-da. Cho'ntagiga solsa, bo'lga temperatura shokolad erib butun boshqa mashina bo'ldi. Shunda enem aytdi, "Bu nima qilganing?" desa, Razaqovni qo'ldan oldim, senga olib kelam desam, shunday bo'lib qoldi. Ayol xafa bo'lmaysan dedi. Sizge Razақов қандай таасир калтырды? Өзүңүздүн жашооңузга, балким кесип тандоого болобу, тагдырыңызга кандай таасир калтырды? Mana shu uchrashganimizda, Moskvada uchrashganimizda aytdi. Shu menga shu abdan aytdi. Karmoxin dedi. Atang yaxshi odam dedi. O'qishing kerak dedi. Yaxshi o'qigan o'g'lim dedi. Рахмат, Кармахан ага. Жакшы кептериңизге, мандилүү маегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Мен билген Разақов аттуу Исхак Разақовдун 110 жылдыгына арналган циклды көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кездешкенче аман туруңуздар.